Hercegovine. Pa daj, molim vas. Zar je admiral pobjedničke vojske treba se nečega bojati? Ja sam admiral pobjedničke vojske. I vi to u Bosni i Hercegovini trebate shvatiti jednom za svakda razumjeti. Ja sam spreman jer me i Haški sud prozivao pa sam stao pred njih. Vidite gdje sam večeras ovdje. Razgovaram s vama. Jednom za svakda shvatite da smo mi pobjednička hrvatska vojska koja je 4 puta spasila i obranila Bosnu i Hercegovinu. To trebate jednom razumjeti. Ovo je preozbiljna igra. Ja ne samo što sam admiral, ne samo što sam planer operacija Oluja, ne samo što sam planer operacija svih ostalih, pa i južni potez o kojem vi govorite, zna admiral dobro, jer sam vodio obavještajnu službu i slušao Milošević 8 godina. Pred Nikolić gradom kad su nas Amerikanci zaustavili. Sve to zna admiral. Ja sam se danas odazvao u ovu emisiju da napokon jasno i glasno progovorimo ono što jeste. Dosta je bilo igri. Recite mi, vi potvrđujete da je Hrvatska vojska Nemojte mi ništa. bila na teritoriju Ja sam stručnjak Bosne i za Hercegovine? informacijski rat. Takve vaše upadice ja znam odgovoriti. Ja vas samo kao novinar pitam za činjenice. Ja potvrđujem ovo, da smo Hrvati, Hrvatske oružane snage, dakle, nota bene, i Hrvatska vojska i Hrvatsko vijeće obrane 4 puta spasili i obranili Bosnu i Hercegovinu. To ja tvrdim. Ali sada ste malo prije rekli da ste došli do Mrkonjić grada. Došli smo, da. Da, gospodine, došli smo do Mrkonjić grada, da. Znači Hrvatska regularna vojska. Ne, te vi floskule ostavite.